Kubleye pi waro ki pralok ki wasnyao suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyao chapi to hayeto wa ki message ki wada penpor hakiransan social media we ki wada kam wato ki message wada pha da uma Methodius Dakar chakinong karchan yong o te chwa wo sedang e chaki kubor ladam pwe mu de pi subscribe your new channel snya bai subscribe we ngat how to bell wa emai tu khnang wa yok ten cho cho pi yo ye ki kubor wa thame te ton sedang e chaki kubor Hadin wa mi auri aura hapo kajalla nei da wa karchan uma Methodius Dakar wa uma shaklir warjari ya ka NPP hei wo chna ya ka sarkar wa thame we heyeto wa ini nangkong nei liang u president ka HSPDP da ong u wa dalai I karchan ki ya ka NPP claim da panjok ten yo we ka party memu e bor ko yaki we mto du ite da ong haro wa ka party mi ko upadiang ye karchan yong ki ya ka NPP wat la da dep ki wo soi pertuit de le ki khubor wa ong wa kini ki arngut ki MLA de kular ki wo kala wa mod nesmat ki wo un la de ye kini ki party wa bon wo penbiang MLA katkam wa mkam hei wo yo uchna sarkar we ite to klem kan thup ya ka NPP wa ka BJP we de le iwi I message I wa de penpor hakiransan social media we I wa da kam wa ini I message to I wa da pha da uma Methodius Dakar ha WhatsApp group motion road HSPDP ha ini I message da kentu u yiki nong karchan ki yong uwam to usnyao tho bakla ki yiki khubor we da ong uwa u uchim u yaka sor yong ki da ong ule wa u updiang u yei we e yumut ki ya o kam te da kular u yaki wada wan ye chem u waki kam ki nong chong chnong ka constituency yong o yo pan yumut unaki we wo chim ye karai ne le ye wa bha ye I wo yo man toy ka constituency kam wa mut wa thrang hiki we da kentu u yaki wo man ki wa jai jai we ki wa yi wo yai cha nei bha yi wo rai u to nei benta I bha I miet ka constituency waro ka wi mto du ite da karpat ule wamto ukalam dei wasi ye ki wa hayung hasem yong o we kam ju ye o hile we da ong u wala da snyao ki nong chong chnong wo o le u ye wamto ne le u ye I wa pando nong ye ki we la da kwa ki u resign u kamu MLA ka motion route le u padiang u ye te du ki ni don hi khuble chipon